Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripin wallah, itanub ko daan sa Panginam siku limu wallah. Limu yan siku turuan, nagulimu yan siku rizki, nagusulimu yan siku kawyag-yag sisad yang ka dunia na mala nasuka prila iraktan o Allah subhanahu wa ta'ala. Inibigay ng raktan wa kapasadan aprila ang tanon yan. Si kulang wanom yang gulawlatan wa mga karibatan, mga dusa, nagwinibigay ng raktan wa kapasadan ikulimutan nun yan. Giyanan mga uripin wallah, miyaduin inanan sa surat Az-Zumar, si ku ayat ka 50 agutlo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Terwangka ya Muhammad kumangurip na kung asiran so kiyang beradusaan iran ang mga ginawiran. Disiran po kada isa inam si ku limu wallah nagu mata-mata anas wallah nas kanyan na iprila yan so kalangwan ng mga dusya nagus wallah na baramaapan nagumalay gagaw giyanan kapasadan apya kasarigitan o Allah subhanahu wa ta'ala sa prilaan tanon yan mahurip no Allah sa kuyatan o sa kapamangni sarila ko Allah katubat si ko Allah kapag istighfar nagusto ka pananangkupan siku Allah, siku gagawi idaundo, insyaallah naprilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.